gentlemen, welcome to Giostra, welcome to the Royal Ball of Baroque Horses. Ovo je priča o čudesnim konjima iz doba baroka. Stvoriše ih kraljevi kako bi njihovim ponosnim držanjem i plesnim korakom zadivili svakoga tko stupi u njihovo kraljevstvo. Takvi konji stajaše čitavo bogatstvo. Dragi gosti, upravo ove noći, barokni konji ponovno stigoše na Giostru, baš kao u ona davna vremena kada sa njima plesaše na gradskim trgovima. Ovo je priča o snovima koji se ostvaruju ako ih imate hrabrosti slijediti. This is a story about miraculous horses from the Baroque era. Kings created them with their proud stance and dance step so they can impress everyone who enters their kingdom. Such horses cost the whole fortune. Dear guests, this very night, Baroque horses returned to Giostra just like in those ancient times. This is a story about dreams that come true if you have the courage to follow them. A sada, uz ples vatre, vodimo vas natrag u povijest, u kraljevstvo u kojem se sve priprema za veliki bal baroknih konja. And now, with the dance of fire, let us take you back through history to the kingdom in which everything is getting prepared for the great ball of Baroque horses.
baroko pristiže. Tu su i strogi dvorski meštri, Petit Antoine de Pluvinel i Petit Grisou. Naravno, u baroku se nikuda ne žuri i sve je podređeno uživanju, u jelu, piću, glazbi i zabavi. And everything is getting ready for the ball. You can hear beautiful baroque music and the cheerful guests are slowly arriving. There are also two strict court masters, Petit Antoine de Pluvinel and Petit Grisou. Of course, in Baroque, nobody is rushing anywhere and everything must be subdued to enjoyment. In food, drink, music and also entertainment. One applause, please. And also, our bishop is here, naš biskup kardinal. Dragi naši meštri, možete malo i popiti čaja, prigristi slasni kolačić, slobodno se opustite i uživajte. Bal samo što nije počeo i svi uzbuđeno čekamo kraljevske konje. Dear court masters, please have some tea, cookies, relax and enjoy. The ball should start any minute now, and we are all excited and waiting for the royal horses. Uistinu su spori, they are really slow, but that's how in Baroque era was. Tako je bilo u baroku. Polako, polako. Priča se da nam dolazi grofica iz Austrije sa prekrasnim lipicancem, španjolska grofica iz Andaluzije, dok će se francuski dvor predstaviti sa svojim jahačim parom. Iz Nizozemske kažu dolazi izuzetan primjerak baroknog konja. Nadamo se da nitko neće zakasniti na bal. Svaki kraljevski konj treba dokazati da je dostojan kraljevskog bala. It is said that the countess from Austria is arriving with her beautiful lipizzaner, the Spanish countess of Andalusia with her Andalusian horse, of course, while the French court will be presented with their riding pair. We also heard about an exceptional specimen of Baroque horse coming from Netherlands. We hope no one will be late for the ball. Every royal horse needs to prove that he is worthy of the royal ball. Meštri, je li sve jasno? Court masters, is everything clear? Moramo požuriti. Oh, we need to hurry up. Okay, sorry. Tko nam to dolazi direktno sa francuskog dvora? Mirišu li to kolačići, kroasani, kanapeji i puslice? Oh, here comes the first royal pair directly from the French court. Do you smell the cookies, croissants and canapés? Oko njega uvijek dvorska svita. Pred nama je oblak parfema i sama sobom zadivljena Antoaneta. Sve vam je jasno kad vam kažem što je jednom začuđeno rekla. Što? Priča se da pučani gladuju jer nemaju kruha. Ništa lakše. Neka jedu kolače. Ma zamislite samo. Around her you can see always someone to keep her company. In front of us there is a cloud of perfume and Antoinette, always amazed with herself. Everything will be clear to you when I tell you her famous suggestion. She said, "What? People are hungry and don't have bread, so why don't they eat cakes instead?" Imagine that. Ali budući da je ovaj ljepotan malo debeljuškast, šta kažete meštri? Malo. Od previše kolačića. Mora nam pokazati da li je spreman za bal. No, dakle, kraljice, molim pokažite što vaš savršeni konjić znade od dvorskih manira. Since this beautiful horse is a bit chubby, he must show us that he is ready for the ball. So please, Queen Antoinette, show us what your perfect horse knows about the count manners. Publiko, što kažete? What do you say? Yes? Izgleda kao da nešto i zna, iako malo je spori i vjerojatno trbuščića. He knows something, but Antoinette, oh, she really tries, but okay.
mešćri, što kažete, je li to pravi kraljevski konj? Zaslužili ulaznicu za bal? What do you say, court masters? Do they deserve a ticket to go? Definitivno da, molim vas još jedan pljesak. One big applause. They got the ticket to the ball. Royal ball of horses, so not every horse can be invited. Odlično, odlično. Antoaneta stalno se pravi važna, a dobro, barem je kolače donijela. She's always showing off, at least she brought cookies and cakes. A evo sada i dvije sestrice, grofice iz Italije, točnije Firence. Naravno, iz obitelji Medici. U ono vrijeme, najveći trgovci carskih konjima, poznati u cijeloj Europi. Njih dvije dame na svojim razigranim konjima prave se važnje gdje god stignu. Jedna jaši na predinom laticancu Ergele Đakovo, poznatom po svome ugledu kraljevske pasmine konja. Dok druga je posebno ponosna na svog kremela, jednog od najrjeđih konja na dvoru. Preko svake mjere razmažena družina odplesat će nam pas de deux ili ples dva jahača para. Baš kako se plesalo u dvorskim periodima u doba baroka, naravno, da zadive meštre. Okay, so who do we have here? Two sisters from Italy, specifically from Florence, of course, from the Medici family, at that time the biggest merchants of imperial horses known throughout Europe. The two ladies on their playful horses are showing off wherever they arrive. Our one rides the beautiful Lipizzaner from Stud Farm Giacomo, known for its great value, while the other is particularly proud of her Cremello, bought from Netherlands, one of the rarest horses in the court. So the spoiled companions will show us pas de deux, or dance of riding in pairs, just as it was danced in one of the Baroque gardens. Ladies, are you ready? Jeste spremni? Mama, to je konj. Meštri, dobro gledajte, nemojte sad spavati. Da su i meštri zadovoljni, što kažete? One court master is satisfied, the other is not, but they will agree. I'm sure. Sigurna sam da će se kasnije dogovoriti.
kako to dogovoriti, pa pogledajte samo kako su one to zadivile meštre, a nadam se i vas, draga publiko. Do they deserve another applause? They impressed the court masters. I hope they impressed you. Okay, the court masters say it's okay. They have the ticket to the royal ball. Great. So let's see who's coming next. Da vidimo ko sljedeći dolazi. Malo drugačiji gosti. Iz daleke pustinje stiže nam princeza iz 1001 noći sa svojim prekrasnim pasuhom Minosom. Dočarat će vam povijest španjolskih konja u čijim žilama teče krv najljepših ponosnih arapskih konja kraljeva pustinje. From the far desert comes the princess from the story of 1001 Nights with her gorgeous stud Minos, the Spanish horse that in his veins runs the blood of the most beautiful and proud Arab horses, kings of the desert. He will show us what he knows. Dragi meštri, i oni su danas pozvani na bal, jel tako? They're also here for the ball, right? Who knows? Ali njoj se jako sviđa taj konjić. Možda bi mogla od njega napraviti pravog damskog konjića za bal. She really likes his... He has a heart on his a sign of a heart on his forehead. Ima znak srca na čelu. Takav ne postoji u kraljevstvu. There's no such horse, but... Desilo se ono najgore. Naš prekrasni šarac nije ostvario svoj san. Zauvijek će ostati van kraljevstva, a tako je želio postati pravi carski konj, šepuriti se i biti ponosan na svoje bijelo srce na čelu koje ga krasi, biti poseban i voljen. Kako bi to bilo divno, ali nemoguće. Mora se pomiriti sa sudbinom da na kraljevski bal nije mogao svatko doći. Yes, the worst thing happened. Our gorgeous Pinto did not get his dream come true. He will forever remain out of the kingdom. He wanted so much to become a true imperial horse, but to be proud of his white heart sign on his forehead, being special and loved. Oh, that would be so wonderful, but impossible. Unfortunately, not everyone could enter the royal ball. Ili možda se desi čarolija. Maybe something magical will happen. Dobra vila sve je to vidjela i odlučila je svim silama pomoći našem slatkom paru. Možda će se ove noći uz pomoć malo čarolije ispuniti želja našem lijepom šarcu i njegovoj prijateljici. Vila je odlučila, noćas idete na bal. Oh, how sad it was. A fairy has seen all of this and decides to use all the strength and magic to help our sweet Pinto. Maybe this night with some spells and magic, our Pinto and his friend wish will be fulfilled. The fairy has decided. Tonight, you're going to the royal ball.
Ovo je pravi vilinski konj. This is truly a fairy horse. Možda ako vile mogu ovo, možda uspiju i pomoći našem šarcu. Maybe fairies know how to do this. Maybe they can help our little kingdom. Vile dozvaše svoje bijele konje i došao je trenutak da nauče našeg šarca sve vještine dvorskih manira. Nadamo se da bude sve brzo to naučio, tako da stignu na bal na vrijeme. Dođoše najljepše šumske vile i sa svojim bijelim začaranim konjima zableštaše i stvoriše čaroliju. The fairies called their white horses and the moment came for our Pinto to learn all the skills of court maneuvers. We hope that he will learn them quickly. Oh, here are most beautiful forest fairies, and with their white, enchanted horses, the magic will start to happen.
samo prave vile. Only the true fairies know this. One big applause once again. Na dvoru nitko ništa ne zna što se to u začaranoj šumi zbiva. No one on the court knows what is going on in this enchanted forest. Kraljevski bal se odvija po protokolu. Još uvijek gosti pomalo pristižu. Sad ćemo vidjeti tko nam to sada dolazi. Ajme, užas. Ono najgore. Strah i trepet naših prostora. Dame i gospodo, evo nam i strašnog frizijskog konja na konjemu jaši Jelena Tahi. Razbažena grobnica iz Donje Stubice. O njenom mužu Tahiju i njegovoj milosti sve znamo. Ovaj par ne poštuje stroge dvorske pravila i svojim ponašanjem je van svih protokola. Baca u očaj dvorske meštre. No one in the court knows. Or does it know? No? Nada? Ne, smijemo, možda? Okay. The royal ball takes place by protocol. The guests are still arriving. Who's coming to us now? Oh, so you see, the black horse, the worst one. But not the horse, the rider. Fear and terror of our kingdom. Ladies and gentlemen, here is Jelena Tahi, the spoiled countess from Donja Stubica, on her black Frisian horse. This couple does not respect strict court rules, and their behavior is out of all protocol. Cast desperation to the court masters. Sa svojom prijateljicom iz Francuske, Antonetom, pripremila je čak nešto, tko bi rekao. With her friend from France, Antoinette, they even prepared something. Who would say? Molim vas jedan veliki pljesak. Veliki pljesak jer strah u kosti tjera spoznaja. Htjeli ne htjeli morate pljeskati, jer ako grobica prijavi svom mužu, Franji Tahiju, da ste bili nepristojni, ne možemo vam garantirati da vas prije povratka kućama večeras na putu izvan Poreča ne dočekaju Tahijevi plaćenici. Pa ćete požaliti što niste pljeskali. You have to applaud because if the countess reports to her husband, Franjo Tahi, that you are rude, we cannot guarantee you that when you're returning home tonight on the road out of Porridge, you will not be safe, for he may send some of his mercenaries on you. So you will regret if you don't applaud to Jelena. Dakle, molim vas pljesak za Jelenu. Najjači aplauz, big applause for Jelena. You're most beautiful.
plješite, nemojte se šaliti. Beautiful, aren't they? Come on, applause, don't joke around. Applause. Grofice Jelena, svakako spomenite kako smo divno pljeskali danas. Please tell your husband that we applauded. My hands hurt. Evo u ruke. Lako je tako. Easy for them. Na dvoru je sve užurbano i bal bi napokon trebao početi. Nestrpljivi smo da vidimo te divne carske konje. Može li bal početi, dvorski meštri? At the court, everything is busy and the ball should finally start. We are eager to see these wonderful horses. So yes, the ball can start, okay? Ali meštri, moram vas zamoliti još samo jednu malu sitnicu. Molim vas da pogledate još jedanput našeg ljubkog Šarca. Pogledajte samo kako su se on i njegova grofica dotjerali. Pa zar ne zaslužuju drugu šansu? Molim vas lijepo, pogledajte ih dobro. Courtmasters, please look at our lovely Pinto again. Just look at how he and his friend dressed up. Well, do they deserve another chance? Možda? Izgleda da će mu meštri ipak dozvoliti, ali samo ako prođe sljedeći zadatak. Svaki kraljevski konj morao je znati otplesati kvadrilu, kruljnu svečanost. To su mogli samo konji koji se kreću po taktovima glazbe, konji koji obožavaju dvorske svečanosti, pravi aristokrati iz doba baroka. Eto, držimo fige za sreću našem Šarcu, a bal će uskoro započeti. It seems that the courtmasters will allow him to join the ball, but only if he passes the next task. Every royal horse had to know how to dance in form of quadrilla, the crown of the ceremony. Not every horse could do this. Only horses that knew how to move to the rhythm of music, the horses that loved royal ceremonies, the real aristocrats from the Baroque era. We keep our fingers crossed for our Pinto. Let the ball begin. Može jedan poticaj, jednim malim pljeskićem. For the security and for good wish. Za dobru sreću.
true. This was a beautiful quadrilla. Ovo je bila prekrasna quadrilla. A dragi posjetitelji, molim vas još jedan pljesak za ovaj predivan ples. A sada nešto posebno. Sada čarolija. U trenu ćemo stvoriti sliku iz doba baroka. Duboko udahnite i pogledajte kako gordi pastusi, vođeni nježnom rukom, postaju krotki i umiljati i kreću se po taktovima glazbe kao da lebde na oblacima, sanjajući ta davna vremena. Dear guests, and now for some more magic. In just a moment we will create a beautiful picture from the Baroque era. Take a deep breath and see how the proud studs are guided with gentle hands, all the sudden are moving to the rhythm of music as if they are floating on clouds, dreaming of those ancient times. A sada jedan menuet. Quiero ser
mogla bi ova priča trajati do zore. No valja nam poći natrag u bajku. And this story could last until dawn, but now we have to go back to our fairy tale. Hoćemo li još jedan put pozdraviti naše kraljevske konje, veštri i kraljevski konji, jahači, pletači? Molim vas, dođite svi. A vi, draga publiko, u srcu svome ponesite ovaj divan događaj i naše barokne konje. I gle, u trenu prođe i slavlje i ples i polako i džostrije za ovu godinu. Bring this wonderful evening and our baroque horses in your heart. And look, in a moment, everything is already past. Celebrations and dancing and slowly Jostra ends for this year. Dragi gosti, srdačno vas pozdravlja Udruga Nobiles de Croatia iz Zagreba, resorni jahači i jahačice, natjecatelji i njihovi ponosni barokni konji. Došli smo ovdje u Poreč kako bi vam dočarali jedan dijelić hrvatske plemičke baštine i pokazali vam najljepše konje iz najsjajnijeg doba ljudske povijesti iz doba baroka. Dear guests, the horse riders, dancers and their proud baroque horses from our association, Nobiles de Croatia, salutes you. We came here to Poreč to show you a piece of Croatian noble heritage and also to show you these beautiful horses from the most glorious era of human history, from the Baroque era. Nadam se da ste uživali, hvala vam i želimo vam ugodan ostatak večeri. I hope you enjoyed it. We wish you pleasant evening. Thank you very much. And goodbye. For now.